Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mukunzi wa kadasohoka wa Rwanda 24 News TV, kwa ikaze na kwifuriza amahoro ugomeje kudukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho babivugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twamaze rero kugera muri studio za Rwanda 24 News TV tuguzana amakuru agezweho bavugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, byose tuje kubyinjiraho ku buryo bukomeye, turaza kubisesengura ku buryo butebwa, byose muragenda amubimenye. Turi buze kubakira amakuru yacu kwisi ingingo z'ingenzi zikurikira. Turakubwira ko abasirikare ba M23 bamaze kuvuga ndetse banariye barirenga bavuga ko amaherezo y'ino ntambaro ku butegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo buzarangira, nako tukubwira ko abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abagiye bagira uruhare mu ibura ry'intwaro zagiye zigurishwa na M23 bose batangiye gutabwa muri yombi. Ku ikubitiro umuyobozi mukuru warukuriye brigade ya 12 yakoreraga mu misozi ya Minembwe yamaze gutabwa muri yombi. Turabisesengura byose hamwe, turanakubwira ko igisirikare cya MONUSCO cyamaze guhindura umwanzuro cyari icyafashe wo gufatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nako tubwira ko Kanyabayonga hagomeje kuba imirwano y'akasamutwara buri gisirikare na kimwe cyatsinsura ikiri ngo kigikure muri ino nzira, ndetse byo byatumye abaturage bagomeza gushira muri bino bice ku buryo bukomeye cyane. Aya makuru yose nandi togwe turaje tuyagusesengure ku buryo bukomeye. Reka mbanze ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo atuze kubyinjiranamo ku buryo bukomeye cyane, tuyasesengura gatanu kuri gatanu. Tudatinze reka rute twanzika n'inkuru ya mbere irimo ivugwa muri ano masaha. Igisirikare cya M23 cyarahiye kirirenga kivuga ko byagenda kose kigomba gukuraho ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Inkuru dukesha Minembwe Capital News, abantu basirikare M23 bamaze gutangaza ko uko byagenda kose byaye bitero bizaturuka na hehe bikagabwa kuri zino ngabo M23 bazabirinda ku buryo bukomeretse bakarinda n'abaturage babo mu bice byose bagiye bafata. Nako batangaje ko uko byagenda kose ibice byose bafashe batagomba kubirekura nubwo byanyura mu zihe nzira, dore ko babwiwe kenshi n'amahanga kurekura bino bice, ariko ibyo byose amahanga yagiye avuga bagiye bitera utwatsi barahira barirenga avuga ko bitazigera abikunda. Ibi byose M23 irabitangaza nyuma yuko Croix Rouge itangaje ko ibijyanye n'imirwano ibarizwa muri bino bice bigiye bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru kuba bizarangira ikibazo gikomeye cyane, ndetse birimo no gutuma abaturage bahunga ku bwishi ku rwego rutigeze rubaho muri bino bice byose. Ubwo abaturage bagendaga bahunga, ariko ngo abari guhunga muri no minsi bari ku rwego ruhamba. Ibi byose M23 bitangaje kubera ko igomeje kubona igisirikare cya FARDC gikomeye na kiyubaka ndetse kinahindura imikorere bijyanye n'urugamba, kuko bagenda yongera abasirikare benshi muri bino bice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inakizana izindi ntwaro nyinshi igenda ikura hirya no hino. Ibiro M23 avuga ati uko byagenda kose mwazana intwaro ziva hehe na hehe, uko byagenda kose ntabwo ubutaka twawe n'abasokuruza tuzigira tuburekura ngo tube twasubira mu mashyamba guhunga nk'uko twagiye duhunga mu myaka yashize. Tugarutse ndetse tuje kurengera uburenganzira bwa bagenzi bacu barizwa muri bino bice bigiye bitandukanye, dore ko Kivu y'Amajyaruguru hafi ya yose ituwe n'abaturage b'abanyamurenge nabo bagomeje gukorerwa ihohoterwa rigiye ritandukanye rikorwa na kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari nayo mpamvu M23 igomeza kugenda ivuga ko uko byagenda kose iyi mirwano yabera hehe na hehe muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara itazigera irangira ari uko M23 itsinzwe, ahubwo bavuze ko iyi ntambara izarangira ndetse inarangijwe ikajyana n'ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ibi byose biravugwa mu gihe n'ubundi ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa bagomeje kugenda bubaka igisirikare ndetse banazana intwaro nyinshi. Ku ruhande rwa President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aravuga ko nawe atazigera arangiza intambara atsinzwe, ahubwo azayirangiza M23 ayisubije mu bice yagiye iturukamo. Urumva ko abagabo bose ku mpande zombi bari kurera barirenga baravuga ko uko byagenda kose na ruhande na rumwe ruzatsindwa. M23 avuga ati nago ubutaka twawe n'abasekuruza tuzaburekura, mu gihe President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo avuga ko uyu mutwe w'iterabwoba M23 uko byagenda kose ugomba kuzava mu bice byose bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu rero imirwano igomeza kugenda ifata indi ntera, abaturage bakomeza kugenda bahunga. Niyo mpamvu nyine Croix Rouge yagomeje kugenda ihamagarira amahanga kugira icyo yakora kuri no ntambara, kuko ngo abaturage bari guhunga ari benshi, barimo bagenda kugwa mu byabo, ndetse banavuze ko ibijyanye n'inkunga ihabwa abantu abaturage batuye muri bino bice bigiye bitandukanye biri kuramo imirwano kuba yaboneka byasaba ko yabo k'amafaranga atagira ingano, kuko ngo hagiye hahunga benshi kandi M23 kuba yagira ikibafasha ntabwo byakunda, kandi kuko igisirikare cya FARDC iyo kimaze kwambugwa gace byose guverinoma ihita ibihagarika, haba uburezi ndetse n'ubuzima, nta kintu na kimwe cyongera gukaragira muri kano gace. Ingabo za M23
ziba zamaze gufata ko bahita batangira gutangaza ko M23 ndetse n'abantu baturage bose bakorana ku buryo bukomeye cyane, bakanavuga ko impamvu nyamukuru byose bita bihagarara uko n'ubundi kino gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'ubundi kitabaga cyishimiye ko abantu baturage b'Abanyamulenge bagerwaho n'iterambere mu bice byose bagiye batuyemo. Gusa kuri iyo mpamvu M23 ivuga ko izakora igishoboka cyose ndetse igatanga buri kimwe cyose abaturage batuye muri bice igomeza gukontorora bakagira ibyo bagenda bageraho mu iterambere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko bavuze ko bazishakamo ibisubizo mu bice bigiye bitandukanye. Ari nayo mpamvu na M23 igomeza kugenda igaba ibitero hafi na hafi y'ahantu habarizwa amabuye y'agaciro menshi kugira ngo bagomeze kugenda bayagarura ndetse banayigarura bayagurisha bakanabona n'amafaranga bagenda batanga ndetse bakabona n'ibyo bagenda bafasha abaturage. Niyo mpamvu nyamukuru bagomeje kugenda bagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye bibarizwamo amabuye y'agaciro menshi, dore ko ku ikubitiro bamaze kwataka Rubavu ndetse bakanayifata ndetse bahise banashyiraho n'ushinzwe gukurikiranira hafi iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bibarizwa muri kano gace Karubavu, dore ko ariko gace gacurwamo amabuye y'agaciro menshi muri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turavuga ko rigomba gufata ibice byinshi bibarizwamo amabuye y'agaciro kugira ngo babashe kubona amafaranga abafashe abaturage ndetse nabo ubwabo babone uko bagomba kuzamura ndetse no kubaka igisirikare cyabo, haba kugura ibikoresho ndetse no kwifashisha ibindi byinshi bigiye bitandukanye bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Reka iyi nkuru tuyiva ubwo tweze kuri ino nkuru ya MONUSCO yamaze gutangaza ko ubudaciye kabiri nyuma yuko yemera igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bagiye gufatanya mu bijyanye n'imirongo y'urugamba gutsensura igisirikare cya M23 abamaze kwisubiraho ku buryo bukomeye cyane. Bamaze gutangaza ko byamaze guhinduka nyuma yo kubona ko M23 Kanyabayonga igomeje gucana umuriro hagati y'igisirikare cya FARDC n'ingabo nyine za M23 byamaze gukomera ndetse na SADC nayo yamaze kuhakandagira. Ariko mu minsi ishize nibwo MONUSCO yari yamaze gusezerana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bagiye gufatanya ndetse bakanahabwa akayabo k'amafaranga kugira ngo bagomeze gufatanya na kino gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'urugamba bagomeje guhanganamo n'ingabo za M23 zikomeje kugenda zibakubita ndetse mu bice bigiye bitandukanye. Ari nako iyi MONUSCO yavuze ko ibaye isubitse amasezerano yagiranye na kino gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bamaze kubona ko intare za Serambwe nazo zamaze kurya karungu ku buryo buteye ubwoba. Ibiro babisohoye nyuma y'iminsi mike n'ubundi amasezerano yamaze kwemezwa, bikavuga ko kino gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari cyashyizemo uburiganya ku gisirikare cya MONUSCO, no mpamvu cyaje kutagihagarika amasezerano yagiranwa hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na MONUSCO y'ubufatanye. Rero bikaba byagaragaye ko bagomba kuzagaragara ku mirongo y'urugamba. MONUSCO yamaze guhita ibitera utwatsi ivuga ko ibi ngibi bitazakunda kandi uko byagenda kose igisirikare cya M23 kizagomeza kurwana ndetse kikahangana n'igisirikare cya FARDC. MONUSCO yavuze ko itaje ku mirongo y'urugamba, ari nayo mpamvu n'ubundi bari batangiye kuyamagana mu minsi yashize, dore ko hasigaye abasirikare bakeya kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari nako tukubwira ko Kinshasa bamaze guta muri yombi umusirikare wayoboraga brigade ya 12 yakoraga mu misozi ya Minembwe. Uyu musirikare akurikiranwaho ibyaha bigiye bitandukanye arimo kuba yaragize uruhare mu inyerezwa ry'intwaro zagiye zorezwa ingabo za M23. Bino byose nyuma y'iperereza ryagiye rikorwa ku buryo bugiye bukomeye, nawe yamaze gushinzwa ko afitanye uruhare. Yatawe muri yombi nyuma y'uko bamuhamagaje igitaraganya Kinshasa kugira ngo ajye gusobanura neza ibya zino ntwaro zagiye ziburirwa irengero kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose byagiye bimenyekana nyuma y'amavideo yagiye yifatwa n'abasirikare batoya bavuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare bakuru na ntwaro baha abasirikare batoya, bigera kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo itasaba General Christian Chiwewe gukora iperereza ryimbitse kugira ngo bakurikirane neza ibya zino ntwaro zaburiwe irengero, dore ko harimo intwaro zigezweho zari zorejwe mu bice bigiye bitandukanye zikaza kugaragara ku ruhande rw'ingabo za M23 ku buryo budasobanutse. Uyu mukoloneli nawe rero arashinzwa kuba yaragize uruhare mu iryo bura ry'izo ntwaro zari zoherejwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Kivu y'Amajyaruguru. Byaje gutuma n'ubundi iperereza rikomeza kugenda rikorwa gusa uyu nguyu gusa ko none yakomeje kugenda bakorwa amaperereza agiye yimbitse kandi bakomeza kugenda batabwa muri yombi. N'ivugurura rigomeje gukorwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kugenda batsindwa mu bice bigiye bitandukanye, bigaragara ko harimo ubugambanyi bugiye bukomeye. Baje gufata umwanzuro uko bigomba guhinduka byose bigahinduka ku buryo
bukomeye kandi bagakora buri kimwe cyose kugira ngo zino ngabo za M23 zikomeze kugenda zisubizwa inyuma nk'uko n'ubundi bamaze kurahira bose bakirenga abaminisitiri bagiye batandukanye ndetse n'abasirikare bagiye bashyirwa mu yindi myanya nyuma y'amavugurura agiye akorwa bavuga ko igisirikare cy'abe turagomba kugikura mu bice bigiye bitandukanye. Rero aba bose baragenda batabwa muri yombi nyuma ya operasiyo zigiye zitandukanye zagiye zikorwa n'ingabo za M23 bitewe na mambushi menshi yagiye abambi. Bikagaragara ko abayobozi bakuru b'igisirikare bagiye babigiramo uruhare biza gutuma batsigaye batangira kwivumbura bagaragaza ko abajenerali bakuru aribo bagenda bagira uruhare ndetse byaje no gutangazwa bigirwa n'iteka ko umujenerali uzajya uyobora abasirikare ku rugamba agatsindwa bitazabibazwa abasirikare bato bizabibazwa abasirikare bakuru ko bazaba bajya bagize uruhare ndetse n'ino ntsinzwe ikazajya ibomekwa ku mitwe yabo. Dore ko kwikubitira abajenerali bo muri Kivu y'Amajyaruguru bahawe ukwezi kwa gatanu ngo bamaze guhindura byinshi ndetse batangiye no gusubiza igisirikare cy'M23 w'inyuma. Gusa ukwezi kwa gatanu ko kwarabarangiranye bidakunze gusa bongeshwe indi minsi, niyo mpamvu bari gukora buri kimwe cyose ngo barebe ko basubiza inyuma kino gisirikare cya M23 kigomeje no kujya kibagarikira mu bice bigiye bitandukanye. Kuri ubu bagomeje gukora buri kimwe cyose ngo barebe ko ari byo bahindura. N'ingabo M23 nazo zamaze gusara ndetse zamaze no kurya amavubi mu bice zigiye zituyemo, ziravuga ko ubutaka bw'abakurambere kuvamo bizagura ndetse n'ikizakorwa kugira ngo buno butaka bashe kuba babukurwamo ku buryo bw'amaherere muri ubwo buryo. Reka rero n'ubundi ngushimire twari tugomeje kubana mu makuru yacu yagezweho, n'ubundi ngusaba gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tubane kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugezaho amakuru agezweho kandi amakuru yizewe.